Živijo vlog. Evo, mi smo spakirani, gremo na dopust, tebe pa vabim, da se nam pridružiš po moji čarobni špici. Are you listening? You crazy mother. Ja, čez foter pol veš, kaj to pomeni, da po 72 urah uspe spakirati vse, kar rab tvoja familija za na dopust. No, meni je to ravno karatal, manjkamo samo še mi trije, ki gremo, tako da to je to. Ampak posebej ne pa tale setup, vidiš to na zadnji? No, ta setup. No, za vas sam špica, za nas pa 5 ur skoraj potovanja. Da princ Liam je super volje, a ne? Liam, nekaj boš pogruntil, kar ne bilo treba. No, prišli smo ob trajektno liko v Split in čakamo na trajekt za Hvar. Zdaj pa veste, kam gremo. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams, then you hit your teens. Life ain't really what it seems, try to find out what it means. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. I'm grateful, oh yeah, able, oh yeah, I'm stable, oh yeah, no label, oh yeah, you know me, I have only a path, I'm lonely, but damn, I'm going to I don't want no fake love, I want the real stuff. Everybody listen up, cause I'll only say it once. I'm gonna show you all the path, if you want it bad. I'm gonna show you where it's at, yeah, how you can get it back, yeah, cause... Tako, prvo jutro in že takrat je prava kemping izkušnja, malo dežja, malo oblakov, ampak baje bo že popoldne vse okej. A nisi rekel, da ne bo nekih flukih? Saj sem rekel, da bo. Ja, naš Kingdom. To je tako. Če ti mož celo leto dela, ne prvoš, nisi normalen, da to pusti. Lej, to reče človek, ki ima robota, ko mu se saje. Sej, pozabila, a ne? Slišiš? Škržati? No, to so pa znak, da bo lepo vreme. Da je ta hudega konc in da bo po vsej verjetnosti v naslednjih urah sonček. No, v bistvu se mi zdi najbolj primeren trenutek prav zdajle, da vam predstavim naše domovanje oziroma našo Kamplet pri Kolcu. Kamplet pri Kolcu, to je v bistvu proizvajalec Brako pri Kolcu. Vsi poznate Brako pri Kolcu, vsaj starejše generacije, v Jugoslaviji so ljudje prav radi z njimi na morje hodili.
kamplet je pa tako en mal upgrade, če zares brako prikolic. Tako da, pojmo pogledati, kako izgleda. Vmes vam pa jaz povedal, kam je ful všeč na tej zadevi, pa zakaj smo se pravzaprav odločili za tak dopust. Dajmo narediti en tak simple walkthrough. Dnevni del, jedilnica, notranji del, walk-in closet, spalnica številka 1, spalnica številka 2, zelo uporabna kuhinja s 3 gorilniki plinskimi, predal z kuhinjskim orožjem, predal z kastrolcami, predal z posodo, umivalnik s tekočo vodo, shramba in pa hladilnik za pivo. Tako da, to je to. Mogoče bi jaz čisto hitro šel eni zadevi, zakaj smo se mi pravzaprav za kemping odločili. Kemping je ful blizu naravi, v bistvu neke vrste glamping. In ker nam je bil glamping že v lanskem letu tako grozno všeč, je bila to v bistvu ena od takih logičnih izbir. Ni bila pa logična izbira, kako naj gremo v tak kemping. Najprej smo razmišljali o tem, da bi šli s kamperjem, pa kamper spet pomeni neko logistiko, pomeni, da si stacionaren, da se z njim ne moreš premikati okoli. Medtem, ko pa ta šotor pa postaviš, oziroma to kamplet prikolico pa postaviš in si lahko en dan na en modelu toka, drug dan na drug modelu toka in je tako zelo praktična zadeva. Zdaj, mi valjda zadeve nismo kupili, ampak smo v bistvu sam najeli, ker se mi to zdi bolj racionalno, sploh pa je treba zadeve najprej probati, da vidiš, če tvoji familiji sploh ustreza. Najeli smo v Freedom centru v Celju, kjer so pravzaprav specialisti za tele kamplet prikolice. Stane nekje 45 € na dan in to, ko prešteješ ceno bivanja v kempu, pomeni tam okoli 100 € za 3-člansko družino, kar se mi zdi še ena tista primerna cena.